Pozdrav, dragi gledalci, moje ime je Boris Vuković, dobrodošli na kanal Meeple. Ovo je naš serijal pod imenom Kako se igra i to je serijal u kojem se učimo kako se igraju razne društvene igre. Tako da, eto, na redu i jedna od naših omiljenih igara, igra Ambis. Ambis je igra za 2 do 4 igrača koja traje oko sat vremena i namenjena za uzrast od 14 ili više godina i delo je čuvenog Bruna Catala, jednog od najpopularnijih i najboljih dizajnera igara današnjice. Ova igra ima, da kažem, malo onako naučno-fantastičnu, epsko-fantastičnu temu gde se razne podvodne rase bore za prevlast u dubinama okeana, u samom Ambisu i mi smo u središtu te neke političke borbe sa svim ostalim rasama. Trudimo se da sakupimo što veći broj poena i naravno pobedimo naše protivnike. Da ne dužimo previše, prvo ću da vam pokažem kako se postavlja igra Ambis. Da bi postavili Ambis, najpre postavite tablu na sredinu stola, tako da je jednako pristupačna svim igračima. U igri imate 2 špila karata, jedan je špil karta sa lordovima, taj špil promešajte i poslažite lordove ovde u ovaj donji deo table koji se naziva dvor. Onda imate špil ovih manjih karata, to su karte saveznika, njih promešate i samo ih licem na dole postavite na ovu ovde poziciju. Imate ovu skalu pretnje, nju stavite pored table i ovaj token pretnje stavite na najgornju poziciju na toj tabli. Svakom igraču dajte po jednu plastičnu posudu i u tu posudu mu stavite jedan biser. Biser je valuta u ovoj igri i on će se, da se ne bi kotrljao po stolu, kroz igru držati u ovim plastičnim posudama. Apsolutno je okej da se igrate sa tim tokom igre. Ove pločice sa lokacijama promešajte i okrenite prvu pločicu licem na gore tako da je vidljiva svim igračima. Sve preostale tokene, kao što su ovi tokeni čudovišta i ovi ključevi, stavite sa strane table, tako da možete da ih uzmete kada za to bude bilo potrebe. I to je postavljena igra. U samoj igri će se igrači smenjivati na svojim potezima kako bi ostvarili što veći broj poena. Igraće se do jednog od 2 moguća uslova za završetak same partije. Jedan od njih je da neki igrač sakupio 7 karata lordova, a drugi je da je jednostavno nestalo karata u ovom špilu lordova. Vrlo češća situacija je da neko od igrača sakupi 7 lordova i da se time završi partija. Nakon što je neki igrač sakupio 7 lordova, svi ostali igrači će dobiti po jedan potez i tu će se igra završiti. Sabraćemo naše poene i ko je ostvario najveći broj poena, taj je pobedio u partiji igre Ambis. Sama struktura poteza je vrlo jednostavna. Kad dođete na red, treba da odaberete jednu od 3 moguće akcije koje možete da uradite u ovoj igri. Sve akcije su vezane za samu glavnu tablu igre i bukvalno možete ovako da ih, kako kažem, prostorno orijentišete. Prva akcija je da istražite dubine i ona se tiče ove gornje skale. Druga akcija je da postavite savet, ona se tiče ove srednje skale. I treća akcija je da regrutujete lorda ovde dole iz ovog dvora. Prva akcija koju treba da objasnim je akcija istraživanja dubina. To je akcija u kojoj će aktivan igrač da dođe u posed jedne od ovih karata saveznika, dok drugi igrači možda dođu i oni u posed jedne od tih karata u toku potezu aktivnog igrača. Nego, hajde da objasnim kako to funkcioniše. Najpre će aktivan igrač da okrene jednu kartu i postavi ovde na ovu skalu istraživanja. Ova karta nije karta koju igrač može odmah da uzme za sebe. Svaka karta mora najpre se ponudi našim protivnicima. I to najpre našem protivniku sa leve strane. U pitanju je kartica s vrednosti 5, koja je retka i prilično, da kažem, dobra u samoj igri, tako da je vrlo verovatno da će neki protivnik kupiti. Ona se prvo nudi igraču s leve strane i on želi da je kupi. On uzima kartu, stavlja je u svoju ruku. Ove karte ćemo držati u ruci, skrivene od drugih igrača. Znači, oni će morati da prati što su mi kroz igru vukli od karata i dobijali ih. I ta karta košta 1 biser. I protivnik taj 1 biser plaća nama kao aktivnom igraču i to je neka naša kompenzacija za ovu kartu koju smo dobili. Nastavlja se naše istraživanje dubina sa narednom kartom. Sad smo povukli kartu kraba sa vrednošću 1. Ovo nije previše, da kažem, primamljiva karta niti za aktivne igrače, niti za njegove protivnike i uglavnom će u igri biti tako. Međutim, mogu se stvarno desiti situacije kad će i taj kec biti vrlo, vrlo koristan. Tako da je ovo karta koju ćemo sad opet da ponudimo svim našim protivnicima. Međutim, protivnik s naše leve strane više ne može da kupi kartu odnosa, jer je maksimalan broj karta koje može da kupi u toku našeg poteza samo 1. Tako da ova karta može se ponuditi samo našem protivniku sa desne strane.
cena za narednu kartu, znači prva je već kupljena i koštala 1 biser, sad naredna karta košta 2 bisera. I ukoliko naš protivnik želi da kupi ovu kartu, ona ga košta 2 bisera. Međutim, naš protivnik ima samo 1 biser koji je dobio u samom, prilikom postavke igre, tako da on uopšte ne može da kupi kartu koju sam, otvorio. Što efektivno znači da aktivan igrač ima sad otprilike sve u svojim rukama. On ne želi ovu kartu i odlučuje da ide dalje. Znači, postoji 5 karta koje mogu da se tokom ove faze poslažu na ovu skalu istraživanja. Taj igrač ide dalje. Naredna karta je Meduza 2. U teoriji moramo da je ponudimo svim našim protivnicima, ali već znamo. Ovaj ne može da je kupi zato što je već kupio kartu, ovaj ne može da je kupi jer nema dovoljno bisera. Aktivan igrač sad bira da li želi da je zadrži za sebe. Ukoliko je odlučio da kartu zadrži za sebe, tu se završava njegov potez. On ovu kartu naravno ne plaća ništa, jednostavno je stavlja u svoju ruku i potez prelazi na narednog igrača. Međutim, aktivan igrač želi malo nešto, da kažem, bolje od jedne dvojke, tako će on da nastavi svoj potez da izvlači dalje karte. Karta koju smo izvukli sad je karta Čudovišta i ona je specifična, ima ih samo 6 komada u ovom špilu i ona ne pripada ni jednoj od već pomenutih rasa u ovoj igri. Ovo je karta koja je vezana isključivo za ovu skalu opasnosti koja se nalazi ovde pored table. Ovde aktivan igrač ima jednu specifičnu odluku ispred sebe, znači ovo nije karta koja će da bude uopšte vezana za druge igrače sa vašim protivnicima, sve i da imaju bisere da učestvuju u aukciji, ova karta se ne prodaje, nego se jednostavno igrač stavlja u jednu situaciju da mora da bere da li će da uzme nagradu koja se trenutno nalazi na ovoj skali opasnosti gde je trenutna lokacija ovog tokena, ili ukoliko ne želi da uzme tu nagradu, nego želi da nastavi sa svojom akcijom istraživanja dubina, ovaj token će se pomeriti na dole, ta nagrada će postati sve jača i jača i igrač nastavlja svoj potez. I naš igrač se za to i odlučuje. Nastavlja dalje. Ovde je karta Morskog konjica vrednosti 2. Aktivan igrač nije baš najzadovoljniji i želi da nastavi dalje, što je generalno za njega i dobro, jer ukoliko u svom potezu dođe do ovog poslednjeg mesta na skali istraživanja, dobit će bonus od 1 bisera iz trezora. Ovaj ovde deo sa biserima koje su zapravo rezerva koju koriste svi igrači se naziva trezor i on odlučuje da će da uzme još jednu kartu. Ide dalje, uzima kartu, odlična karta za njega, u pitanju je 4 Meduza. On uzima bonus biser zato što je doterao do poslednjeg mesta, tu kartu stavlja u svoju ruku, a ove ostale karte se spuštaju na ovaj srednji deo koji se naziva Savet. Svaka rasa za to ima svoje predodređeno mesto i te karte se stavljaju na baš te pozicije. Međutim, one se stavljaju na te pozicije licem na dole. Tako će igrači morati da pamte šta se na kojoj lokaciji nalaze ukoliko žele kasnije da imaju neke optimalne poteze u igri. Tako da ova kraba se stavlja ovde gde je kraba, Meduza se stavlja na polje gde je Meduza, Morski konjic, a karta Čudovišta ne ide na ove lokacije, nego se stavlja sa strane u špil odbačenih karata. I to je bila jedna naša akcija istraživanja dubina. Sad je potez prelazi na drugog igrača. Ukoliko hipotetički se desi situacija da u fazi istraživanja okrenete kartu, igrač s vaše leve strane ne želi da je kupi ili ne može da je kupi, onda igrač u smeru kretanja kazaljke na satu, naredni naš protivnik dobija priliku da je za 1 biser kupi ukoliko je to prva karta u našoj fazi istraživanja i tako dalje. Već ste verovatno i ukapirali dinamiku ove faze u igri. Uglavnom će vaša partija da i krene sa nekoliko uzastopnih tih faza istraživanja, kada će ljudi da jednostavno krenu da grade svoju ruku sa kartama i da popunjavaju ovaj savet različitim kartama saveznika. Druga akcija koju možete da uradite u vašem potezu je da uzmete sve karte sa jedne gomile u ovom, da kažem, srednjem delu table koji se naziva savet. Kroz igru će se desiti ovako neke situacije, da će biti više karata jedne te iste rase na gomilama, tako da ćete prilikom te akcije uzeti sve karte sa iste gomile i sve te karte pridodati u vašu ruku. Ne postoji limit za broj karata koje možete imati u vašoj ruci, mada postoje neki lordovi, to su one velike karte koje ćemo na kraju objasniti, koje mogu da utiču na vaše protivnike u tom nekom pogledu. Ovo su dve osnovne akcije u igri koje se koriste za prikupljanje ovih karata. Čemu uopšte one služe i kako se zapravo koriste, ćemo da objasnimo kroz našu treću moguću akciju, a to je akcija koja je vezana za same lordove, to je regrutacija lordova. Ukoliko želite da regrutujete lorda, morate da regrutujete jednog od 6 lordova koji se nalaze na samom početku partije, kasnije ih može biti i manje, u dvoru. Ovo su dostupni lordovi i njih možemo da regrutujemo.
Lordovi nam pre svega donose poene. Ova cifra koja se nalazi u gornjem delu karte je broj poena koji svaka od ovih karata nosi. Neki od njih imaju specifičan efekt koji je jednostavno napisan na samim kartama. Cena ovih karata je naznačena u njihovom donjem uglu. Primjera radi, trgovkinja ima cenu od 10 i moramo da iskoristimo rasu školjke da bi je kupili, ali i još 2 dodatne rase na šta ukazuju ovi mehurići iznad ovog simbola školjke. Šta to konkretno znači? To znači da moramo da damo ukupno vrednosti 10 ili više u ovim kartama saveznika koje smo prikupljali u već 2 objašnjene akcije, kako bismo kupili ovu ovde kartu, ali moraju da budu u 3 različite rase, tačno 3, ne više, ne manje, i jedna od te 3 rase mora da bude školjka. Primjera radi, evo sad ću da jedan napravim ovde jednu situaciju. Znači, ja trgovkinju mogu da kupim sa, evo ga ovako, sa ovim ovde kartama. Ovo konkretno znači da smo skupili vrednost 10, znači zbirno u našim kartama, i da smo koristili tačno 3 različite rase i da je jedna od tih rasa, nebitno u kom iznosu, školjka. Znači ona mora da bude prisutna makar sa ovom jednom jedinicom. Tako da sad možemo da kupimo ovu kartu. Kartu kupujemo, stavljamo je u naš, da kažem, tablo, znači to su karte koje će biti javno vidljive ispred nas i efekt ove karte će od sada da važi. Efekti ovih lordova mogu da budu, da kažem, dvojaki. Mogu da imaju neki trenutni efekt koji se dešava u momentu kad smo kupili tog lorda i on je naznačen da, kao što je na samoj trgovkinji, ovom ovde strelicom na dole. Ukoliko ta strelica postoji, znači efekt se dešava odmah i taj lord više nema za nas nikakvu važnost osim samih poena koje nosi ili potencijalnog ključa koje ima u svom efektu, ali to ćemo doći i do toga. Konkretno, efekt ovog lorda je da dobijamo 3 bisera iz rezerve iz trezora. Znači, kupili smo trgovkinju, dobili smo 3 bisera, naš potez se time završio. Međutim, šta se dešava sa kartama saveznika koje smo iskoristili da bismo ovog lorda regrutovali? Sve osim jedne će se odbaciti u špil odbačenih karata. To je onaj špil gde ćemo da odbacujemo ova čudovišta koja smo susreli tokom faze istraživanja. I to ćemo zadržati samo jednu od tih karata i uvijek ćemo da zadržimo isključivo najmanju kartu bez obzira o kojoj se rasi radi. U ovoj situaciji ja nemam izbor, nego moram da zadržim ovog školjku keca. Ove 3 karte ću da odbacim u špil odbačenih karata i trgovkinju ću da uzmem za sebe. Ovaj saveznik kog smo u ovoj situaciji zadržali se naziva povezan saveznik. On se ne vraća u našu ruku, nego će kao i karta lorda da stoji licem na gore na našem tablou, tako da svi igrači imaju uvid u to koje smo saveznike povezali tokom same partije. Zašto je bitno povezati saveznike? Bitno je zato što će nam na kraju partije najveći saveznik svake boje doneti poena kolika je njegova vrednost. Primjera radi, da je najveći saveznik školjke koji imam vrednosti 4, onda generalno ti saveznici školjke nose 4 poena. Tako da ovo nam je za sada minimalno 1 poen, ali ukoliko kroz partiju uspemo da dođemo do većeg vrednosti povezanog saveznika, onda ćemo samim tim ostvariti veći broj poena. Međutim, kako doći do većeg saveznika kada uvek zadržamo onog najmanjeg? Dobra stvar je što kroz igru možemo da koristimo te bisere, ne samo da bi kupovali te karte saveznika u protivničkim potezima, nego možemo da ih koristimo kao i doplatu za određene karte lordova. Hajde da to objasnim kroz jedan primjer, da nađem neku adekvatnu kartu. Evo je. Recimo, Lord Pasterka se kupuje za 8 vrednosti isključivo jedne rase, to je rasa morskih konjica. Primećete da nema nikakve mehuriće iznad ovog simbola, tako da nam treba isključivo karte jedne rase. Ja mogu da dam ovu kartu četvorke i da razliku doplatim u biserima iz moje rezerve. Znači, ukoliko sam imao 4 bisera, ja sam mogao samo sa ovom kartom da regrutujem ovog lorda. Znači, evo, karta od 4 bisera, jedan mi je ispod sa stola, nije ni bitno. I ja sam tako ovu kartu regrutovao koristeći samo jednog jedinog saveznika. Samim tim, to je i najmanji saveznik kojeg sam iskoristio, samim tim on će biti povezan.
Bisere možemo da koristimo kao doplatu i kad su u pitanju ovi lordovi koji zahtevaju više različitih rasa, ali uvek moramo da zadovoljimo taj uslov da tačan broj rasa koristimo u toj situaciji. Znači, primjeru, ako želimo da kupimo lovca, mi moramo da imamo rasu kraba i moramo da imamo još jednu bilo koju drugu, pa nek te dve zajedno imaju neku vrednost od 5, mi sa još 3 bisera možemo da doplatimo da bi lovca i kupili. I tako se kupuju lordovi i tako se povezuju naši saveznici. Hajde se vratimo na čudovišta i na skalu čudovišta kako bi došli do toga zašto bismo uopšte i uzimali te nagrade i šta one zapravo donose. Znači, setimo se, svaki put kad izvučemo čudovište možemo da izaberemo da li ćemo da uzmemo trenutnu nagradu i time odmah završimo naš potez ili ćemo da spustimo ovaj token za jednu poziciju dole i da nastavimo naš potez u nadi ćemo da nađemo tačno nekog određenog saveznika koji nam treba za našu strategiju, za naš plan u ovoj partiji. Nagrade su 3 različite vrste postoje. Prva je biseri, druga su ovi tokeni čudovišta. Oni su tajni, kad ih uzmete naravno možete da ih pogledate i oni nose određen broj poena koji je na njima i iskazan. To su cifre od 2 do 4, tako da svaki od ovih tokena će nam nositi najmanje 2, a najviše 4 poena. Posljednja stvar koju možemo da dobijemo preko skale čudovišta su ključevi i ključevi se nalaze u vidu ovih ovde tokena. Hajde da objasnimo čemu služe ključevi i time ćemo da zaokružimo celu ovu našu celinu vezanu za igru Ambis. Već ste primetili ovde kako sam ove lordove poslagao u dvoru, da neki od njih nemaju, a neki imaju ove tokene ključeva u gornjem uglu karte. Efektivno, tokeni ključeva su isključivo pozitivna stvar i oni služe kako biste uspeli da uzmete kontrolu nad određenim lokacijama u samoj igri. Lokacije su ove ovde pločice koje nam služe kako bi nam doneli veći broj poena u samoj partiji. Kada skupimo tačno 3 lorda, recimo skupio sam tačno ova 3 lorda, koji imaju ključeve na sebi ili sam imao 2 lorda i 1 token ključa, nije bitno, znači u momentu kada sam 3 ključa skupio na bilo koje ta 2 načina, mogu da zauzmem kontrolu nad jednom od lokacija. Igra će da krene tako što je jedna od lokacija dostupna, to jest vidljiva, i mogu da izaberem tu lokaciju ukoliko želim. Ali ukoliko tražim nešto drugo, ja mogu da po sopstvenom nahođenju povučem 1, 2, 3 ili 4 pločice sa vrha ovih špila ovih lokacija. Ja ću sad recimo da povučem 4 i odlučit ću se za jednu od tih lokacija. Ostale 3 lokacije koje ne želim ću da poslažem u ponudu, tako će postati dostupne svim igračima u budućim potezima, a ova jedna koju sam iskoristio je samo moja i ja ću na kraju na konto njene sposobnosti da dobijem neke poene. Ta lokacija će da prekrije tekstove svih lordova čije sam ključeve iskoristio da bi se ta lokacija osvojila, to je kako bi uzeo kontrolu nad njom. To efektivno znači da ti lordovi više neće imati aktivne svoje sposobnosti. Jedina stvar koja će kod njih ostati aktivna za samu partiju, što jeste i najbitnije, jesu poeni koje oni sami po sebi nose. Ali ćemo dobiti dodatan broj poena preko same lokacije. Kako te lokacije nose poene? Hajde da vidimo na primjeru lokacije koju sam ja trenutno odabrao. Kaže, 3 poena za svakog svog povezanog saveznika rase Sipa plus 4 poena fiksno. Znači, ova lokacija nosi makar 4 poena, plus će nam doneti po 3 poena za svakog saveznika rase Sipa, a to su nam, znači, ovi ovde saveznici, koje smo uspeli da regrutujemo, to jest da povežemo u fazi regrutacije nekog lorda. Znači, ako sam uspeo 3 ove karte da povežem i na samom kraju partije ih imam, ova lokacija će nama doneti, znači, 4 plus 9, ukupno 13 poena, što zaista jeste mnogo za ovu igru. Ukoliko sam imao token ključa prilikom zauzimanja lokacije, taj token se odbacuje i on je svoju svrhu potpunosti ispunio. E sad, kako se lordovi dopunjuju na dvoru? Primetili ste da kako ih ljudi kupuju, strelice će da nam ukazuju kako se oni pomeraju u vaše desno. U slučaju da neko kupi lorda, kad je ostalo samo 3 lorda na tabli, znači bilo kog od ova 3, recimo neko je kupio ovog lorda ovde, ovaj lord se pomakne, samim tim će da otkrije ovaj simbol sa 2 bisera. To znači da će igrač koji je kupio tog lorda dobiti 2 bisera i popunit će sud, to jest dvor sa
do kraja sa kartama novih lordova. To je jedan od načina da se dopune karte lordova i to se znači dešava po automatizmu. Drugi način da se dopune karte lordova je da ukoliko na početku vašeg poteza, pre nego što ste se uopšte opredelili koju ćete akciju raditi, vi imate priliku da jedan biser potrošite i da jednog lorda pridodate u dvor. I taj možete efekt da ponovite koliko god puta želite i koliko god bisera imate da platite. Sad u ovoj situaciji ja sam imao recimo jedan biser, pa sam mogao samo jednog novog lorda da dopunim. I to ćete raditi u onim situacijama kada imate mnogo recimo ovih karata saveznika u ruci, a ne postoji ni jedan lord u dvoru koji je za vas adekvatan, nego želite da nađete tog nekog kog zapravo možete da kupite u samoj igri. I to su vam sva pravila koja su vezana za igru Ambis. Kroz igru ćete shvatiti da svaka od ovih rasa ima svoju neku specifičnost i svaki lord je na određen način specifičan. Naprimjer, ovi žuti morski konjici, oni su kao farmeri, oni nemaju nikakve specifične sposobnosti, ali nose mnogo veći broj poena nego što nose neke druge rase. Crvena rasa su rakovi, to je vojna rasa i efekti tih lordova će da budu usmereni ka vašim protivnicama. Znači, oni će negativno da se održavaju na akcije vaših protivnika i tako dalje i tako dalje. Sami ćete već ući u što se tiče samih efekata lordova i ove igre. Za sam kraj, znači već smo rekli, ako je neko skupio 7 lordova ili ako je potrošen špil lordova i više nema da se povuče iz ovog špila, svi ostali igrači će da odigraju po jedan potez. Znači, neće i taj koji je uzeo tog posljednjeg lorda i na kraju svih tih poteza ćete da saberete poene. Zato ste dobili ovaj zgodan blokčić u samoj igri i ono što je bitno, sada sabiraju se samo 4 stvari. Prvo, sabraćete sve vaše lokacije koje su donele poene na određen način. Znači, možete kroz igru imati čak i 2 ili 3 lokacije, pošto postoje specifični lordovi koji vam daju tu sposobnost. Onda ćete saberete sve vrednosti sa vaših lordova, koje su u njihovim gornjim uglima, kao što smo i rekli, pa ćete da saberete vaše vrednosti povezanih saveznika. Znači, rekli smo da se saveznici povezuju uvek najveći za svaku boju, toliko nosi ta cijela boja poena. Ono što je bitno reći da na samom kraju partije, znači karte neke će vam ostati u ruci. Imaćete mogućnost da na samom kraju, znači pre bodovanja, povežete po jednog saveznika iz vaše ruke, ali najmanjeg za svaku vrstu. Primjera radi, ako su mi ovo karte koje su mi ostale u ruci na kraju partije, ja ću moći odmah da spustim u povezane saveznike ovu krabu i ovu meduzu, a ovu meduzu ću da izgubim jer sam ipak imao manju koju mogu da povežem. Tako da nije loše možda ni za sam kraj sačuvati baš visoke karte, ali samo njih u jednoj boji kako bi uspjeli da povežete što jače saveznike. I posljednja stvar koja vam se boduje su ovi tokeni čudovišta koji, kao što smo rekli, nose 2, 3 ili 4 poena. Saberete sve te cifre i igrač koji je ostvario najveći broj poena smatra se pobednikom ove partije. To bi bilo to. Kao što ste mogli da vidite, igra generalno ima pravila oko sebe, ali kada prođe par poteza zaista ima lep tok, nije ništa komplikovano, postoji lepa interakcija sa kupovinom karata u tuđim potezima i dosad se zaista pokazalo da je vrlo zanimljiva širokom spektru igrača. Naša potpuna preporuka da je makar probate, a do nekog sledećeg videa i naravno ukoliko imate neka pitanja možete da nam pišete komentare ili da nas kontaktirate na našim društvenim mrežama. Pozdrav!